Sislovic, y bas letraws yn hyfryd. Wilson yn cymryd y bel yn ei gam. Y cymorth yno gan Baker, y croesiad, Sislovic, yr arbediad, a mae'n syrthio draed Gwion Dafydd, ac mae'r blaenwr ifanc ar dan i bedwaredd gol mewn 3 gêm gyngrair. Baker, Williams, y Bastian Elyn berffaith yn ôl i Baker, y croesiad, mae yno i Wilson, mewn oddi ar y traws, ac o fewn 7 munud y mae'n ddwy'r pencampwyr. Wilson a'i 6ed gol y tymor hwn. Sislovic. Chydig o le gan Leo Smith, sy'n ergydio, arbediad da gan Dutton y tro hwn. Chi'n teimlo bod pnawn prysur o flaen y golwr. Ige gornel yn fer. Williams yn chydig o le. Routledge. Baker. Seintiau yn symud y bel, mor chwymwll. Williams yr ergyd, mae'n gwiro, ac mae'n dair i'r Seintiau. Di ni chwarae 6 munud ar 20, mae'n dair i'r pencampwyr yn barod. Airbus yn amddiffyn yn ddifn. Y croesiad i mewn gan Sislovic, a Danny Davies ar peniad yn syth at Dutton. Sislovic. Bas ddim yn gywir. Yn nawr te, mae yna gyfle i Airbus wrth ymosod! Ac Adam Davies oedd yno. Feddwl efo gwneud yn well. Williams i draed Smith. Y bas wrthol i Baker. Y croesiad yn isel. Yna gyrff yno o neb yn gallu gwneud cysylltiad. A chyfle nawr i Airbus glirio, ond dyn nhw ddim yn gwneud hynny. Chydig o le Wilson. Mae'n cael ei harbed. A mae gol Airbus dan warcher ddechrau'r ail hanner yma. Smith. Wilson. Dyma Baker. O, croesiad hyfryd i chwipio mewn. Y peniad ar draws. Nawr te, a groesodd i'r llinell. Na fo, dyna'r penderfyniad. Crawrdder yn ei chlirio hi. Clark, yr eilydd newydd ddod i'r maes. Y bas allan i Smith. Sislovic, y croesiad at y canol, a Clark sy'n yno. Wel, mae ar y cae ers llai na munud, a mae Ben Clark wedi sgorio'r bedwaredd i'r Seintiau Newydd i 5 gol y tymor hwn. Roberts, Airbus yn gwthio fyny'r cae. Sislovic, y bas, braidd yn ddiog ar draws. Mae yna gyfle nawr i Davies. A gwaith da gan Astrals yn clirio oddi ar y llinell. Davies. Redmond yr eilydd. O, a ffas hyfryd i Ben Clark sy'n rhwydo llai na 20 munud yn weddill, a mae'n 5. A dyna'r orau o bosib. Pas hyfryd gan Redmond a'r hediad yn dreifgar gan Clark. Probl. I mewn at Leo Smith. Leo Smith i'r Seintiau. Mae'n cael ei harbed. Mae'n gwneud popeth ond sgorio. Wrth i'w reolwr Craig Harrison wylio o'r eisteddle. Igi gornel yn cael ei ffenio'n glir. Mae mor bell ac Hanavan. Mae'n cyrraedd Redmond! Sy'n ei ffasio hi mewn am y 6ed. Hanner dwsin disglair i'r Seintiau Newydd. A Redmond bellach yn gwisgo rhywun y capten yn sgorio. Y gig gornel i Airbus. Os na gol gysur iddyn nhw tybed. Yn cael ei ffenio'n glir. A nawr te. Mae yna grysau gleision yn llifo ymlaen. Williams yw un ohonyn nhw. Mae Smith a Probl i fyny hefyd. Mae Clark yn cyrraedd. A Clark sy'n amseru'r hediad i'r dim. Hat-trick i Ben Clark. 7 i'r Seintiau am berfformiad gwych arall gan y pencampwyr. Ben, what a day. You came on as a sub, first touch, a goal, and then your first hat-trick for the club. Yeah, it's a good day. Obviously, scoring goals is good to help the team win the game, and more importantly, it's a good milestone for me to get my first hat-trick as a footballer. As you say, it's a great start. I think we probably got a little bit sloppy after the third went in, up until half-time, which was frustrating, especially when teams are struggling a little bit, and the deeper you wear them down, and that that last 10-15 minutes of the first half are always really important at the end of each half, and we try and drive that kind of relentlessness and mentality of trying to almost kill them completely off.
when it gets like that. But yeah, so from our point of view, it was a little bit frustrating, but you can't be too disappointed with 7. I've not come into this job to just let things happen and accept the position we were already in when I took this job. I've come in here to see what we can do and try and have a go. Yes, it looks impossible at the moment, but there's still things that we can do. The split can help. You end up playing the lesser 6 teams in the league, and you never know if you can get on a run. You can get a few bums twitching. You never know. A couple of results and it looks a totally different picture. So I think at the end of the day we've got to try and put something together and yeah, try and come away with something.